Manhle enanamhla ehlelweni lenu elithandzako Public Insight Reloaded episode 11 gcina Thayo Sadlamini uyanivusela sinehlanhla namhla kuba nampendulo ndaba lowatiwa ngeligama lakhe lelihle lokubutheka inyakanyaka siyakuvusela ndaba sivusela wena ngosivusela wena Mlangeni sibonga Dlamini ukuthi nathi singapha sitawuvusela ngosi sibe ingcenye ngosi lamhla yaloko lamuhla ngosi. Sibonga ku umdali kuphila sibonga ukuthi nawe sibe nawe namuhla kepha na masikhuluma ngampendulo ndaba sikhuluma ngabani ngosi. Pendulo ndaba lijayena lekutalwa ngalapha eNtondosi latolile Mangayane 1986 khulileke ekhaya kabomake kukhula leNtondozi kaSibanyoni nakhaka kithi ngandaba khula leNtondozi labese ke lija ngifunze khona leNtondozi primary kuthiwa ku St Elizabeth so sabese ke sengiyasuka 2001 suka 2001 ngahamba ngayogana ingozi sengingakubona lapho khona ke ngafike khona ngathwala igama khona ke lanyakanyaka le emajaheni ngawuthini ngikhulele emakhaya jale likhulele emakhaya lakhulele eMalaweni phinze futhi ke lakhulele naselokushini eMangozeni ngoba eMangozeni ngihleli eMangozeni lokushili kusekasi vele eMangozeni ngihleli khona eMalkens make bekasebenza eSwazikeni qasha lapha eMangozeni so bengihlala naye ke naye umuntu omdzala ke ngisuke khona eMangozeni eMalkens ngiye kaNgwane phinze ngibuye futhi cishe nje ngasho ukuthi inyakanyaka lijale kanjalo ngosi abese ke sengiyahamba ke ngosi sengiyawufunza ka 2003 ngaya kaLozitha ngosi ngabe sengocetsela Phumelele high school lapha kuMatsapa private school ngosi cishe nje cha uma private school nje ndaba into yesingisa akusinkinga ku engosi singasho njalo ngosi kepha nje awuba kahle ukuthi vele ngosi ngoba esimaswati sidinde lapha eSwatini ngosi ngavora shaka yabuda nje beke sigucule lutho cha ngosi cha kwevakala ngosi bakandaba ke bakuphi ngosi ngoma ubala iNtondozi khabo make bakandaba kona bokutsabuka kuphi bakandaba ngosi thina nje ngosi nekathi kahle sichamuka ngale eSouth Africa ngosi eNatal. Okay. Mkhulu wami ndaba uchamuka ngale Natal wedala kaNgwane atawusite emakhosi. Okay. Emakhosi eIdolo. Okay. Shothi ngosobhuza wesibili. Okay. Atawusite emakhosi wabese ke makafika kaNgwane wabese ke sofika kaNgwane so udibana nagogo. Okay. Gogo wami ke wakadlamini. Okay. Entondozi ke gogo ke unakhuza kane nasitukulwane semfana ngosifata. Yes. Okay. Ngosi bese sekuthi ke gogo wami ngalapha kwaMotha shothi ke lo Motha losuka le elushikishini. Yes. Ngosi cha cishe ngasho njalo ukuthi bakandaba basuka lapho ngosi. So ndaba nje waseNtondozi mbamba ndaba asiyoku wokhonda iNtondozi. Ndaba vele likhaya elikhulu lekhaya lisentondozi siyabonga ngosi kepha nje Dlamini sesabe nje ngosi ngekuhamba kwemalanga nempilo ngosi sesaba ngalapha kulobamba lomdzala. Okay. Yes ngosi lobamba lomdzala ngosi kahle lobamba lomdzala ngosi umbakathi kahle kusekufinyeni eMalkens.
Okay. Yes, so uma kusekufinyeni Malkens uhlukane kabili. Okay. Lokufuna ukuthi inkosi lokho kufuna ukuthi bamvula abadzala nkosi yami lesinabo bemango nobe bakulungise kuthi ngabe kwanto ngothi akubheke ulungise ngoba phela nkosi ekufinyeni kuna thina labanye bathelela ekufinyeni Okay. labanye bathelele kulobamba lomdzala Okay. lobamba lomdzala ke kuba bemasiphula fakuthi Okay. bese ke ngale kufinyeni sekungale ke kuba belusendvu Okay. kanti phela ngumphakathi munye loyo Okay. yes Ngalenye ilanga siyongena kuto embeleni eleto enyakanyaka so lichamuka phi ke lelibito athi nemajama so wajayile so wabuta ukuthi bakubita nganyakanyaka kwende njani mfana wenkosi Dlamini cha nkosi nyakanyaka vele nje bengisibukubukwana vele nkosi lo mtimba vele nkosi lokuthi jabe ebinengi ovela ukhona bavela ukhona nkosi okay nababe bekulijali linemtimba cha wabe siyashiyeke wamageba nama kunemtimba naye okay lo mtimba vele ukhona usekhaya so ngifika ngilobutheka nkosi sengiyagijima lapha ngiyokhalamandi angikhalamandi vele nje uyanyakatela umtimba vele uyanyakatela vele njena kosibukubukwana nje athe maja khona unojalo nakendla gijima ngayo uyanyakatela akube ngiyakanyaka ivela lapho igama lanyakanyaka ngosi nolikufanele mfana washaka ngabe amajawu wabonga ngani la kunika gama ungazi ukuthi la chamuka kumdali mawutalwa leligama linguwe nje ngosi sitawubuya ngalapha emajayeni ekubuthekeni utsinzinzaba ukuthi indaba kunetimpanze eSouth Africa ngosi sengithi nje asesicoce ukuthi usho ukuthi kube lesivunguvungu semashini sikutholile besingeze ukukhukhule wena ndaba ngosi lapho kangathi lokuthi ngathini ngosi ukuthi leti indloba tibuke tike njani ngobe nje mina ngosi kahle kahle nje likhale elikhulu la kaNdaba lile eNatal okay okay ngobe mkhulu vele wasuka khona wethu kusistema makhosi ngalana okay ingcenye yami mina ingale lenye ila kangwane okay Swati kanike phinze futhi inkosi ngaphandle kwaloko nkosi lokuthi nje mina ngiphinze futhi ngibe ingcenye bengalana belathini inkosi simaswati even le maswati ngale even eSouth Africa makhelwane usenenzawo yethu nkosi okay yemaswati okay lokuphinze futhi inkosi kube nabo babe bobabe bantu benkosi bakhona boshifu lababukele tindzawo laba maswati phinde futhi labo babe labo nkosi bona kahle bathelela lakhaya okay yes bathelela lakhaya nkosi ngobe njena bona njena esikhatsini baye bete batopota lakhaya mfana shaka batokota batopota kuba yethu okay yes ngobe ke lenzawo vele yalakhaya emaswati yala eSwatini ngosi lokusho nje nkosi kahle ingcenye yakhona eSouth Africa ngosi live lemaswati la maswati la ngale nkosi asekhaya okay yes akabo nkosi udamkhipha njani ke umuntu kabo ufunela lokho nje nkosi ukuthi bathi nabakwenda bekunene bakulungisa bakubuke lokho sine kahle leSouth Africa nkosi simunye okay esibombuso bobhudi kahle ngisho njalo nkosi ufana nkosi lithuba ipublic inside loaded ihamba mhlaba wonke ligama amabili mathathu ongawubonisa ngawo lamajawu ukuthi awunisinsasinze emaswati nikhumbule ukuthi aseveni la kubo nkosi noma ngabe kwaba netiwayela letifakwako yini ongayisho kulamajawu kuwabonisa nje la lenta lomsebenzi la wendako lathathina livela kubo Ngosi cha wona kunene kuphathisa nje nkosi ukuthi cha kulokunye siyakuva kulabanye emave singeke sayingena ke leyo ukuthi bathini kepha ke lana emaswati yes emaswati nawo akabo
Okay. Asekhaya. Mm. So letinye tindzaba letinye kuyadzeka ukuthi ke bathi base tikhuluma batibukete kuqala phambilini batikhulume. Okay. Enkosi ngobe nabo bakabo nababo baseveni labo lemaswati. Nkosi. Siyabonga. Mfana Nkosi. Nakukhulya ekhabo make uyiswa yini enkosini, ufundziswa ngibani kokana inkosi nokuthi ke yini lokuhle lokuhambelana nokutsanza emakhosi akho nemasiko. Nkosi. Sebengakucocela kubutheka kwami ngamangala. Make-ke kwabe sengosami kwabe sisoba nelishende. Okay. Yes, lishende laba nalo make-ke behle lifika nje leli Malkesi Mangozeni litawuvusela make. Okay. Kanti lishende linelikhaya nalo. Yakwate emaswati phela ukuthi inkosi alule nje inkosi. Inkosi. Sengiyavakasha. Okay. Sengisuka ke mina sengivakashela babelo omncane, sengivakasha ekhaya. Okay. Mangifika ekhaya leli khaya lengifika kilo ngikhanza lapha likhaya vele bangimukela ekhaya kuba kuhle vele majaha vele kuhle ngumhlanga. Okay. Ngumhlanga nkosi majaha vele ke lo muntu ulaceni kwenkosi umuntu inkosi engabezweni. Uma kufika khona manje majaha yebo nakuye emalawini ngisuke eKasi mina ngisuke emakhaya angiyati imve malawo. Ekhaya nkosi kude lwabutheka nasekhoma kude lwabutheka. Hambe le majaha sambe yawusonywa emhlangeni vele ulale emalawini. Emalawini bathi awu lona wena ungibala igama lakho wena. Sawu cha ngingibendule bathi awu entulo uthi bendule emalawini wena ubuthekile yini? Ubithele kubhabhatisa. Yini butheka? Bathi hane mambala. Cha kwalungiswa ke vele ke kwafuna ukuthi kuzikalala emalaweni. Kwafuna ukuthi inkosi ekuseni bese sengiyavuka ekuseni sengiyogasa engane inkosi sengiyabutheka. Mina ke nkosi vele ngibutheke ngisemncane nkosi ngisibukubukwana mina nje ebuthweni bengigidza la ngembili kwelibutho. Okay. Enkosi. Ulibamba njani inyawo manje lamaso lapho? Nkosi ufunza khona emajaheni. Okay. Ufunza khona emajaheni kanti ngoli kona nkosi lokunye nje na lokuhle nkosi ngemazi ngasemajaheni. Yenze majaha nkosi kube kuba nelilawu lelikhulu lapho khona kuhlanganela khona emajaha khona kuyabaswa khona sihle siphekela khona ilawu lelikhulu vele njena cishe ngasho ukuthi nasingathi size emakhaya kusendlini kagogo ngasho njalo. But ke malawuni ke kuthukusela lelikhulu line libito lakhona njena kuthiwa kusemgwenya. Enkosi kuyahlangana emajaha khona ke so la emgwenya nkosi la ndlela lelikhulu ungeni leni kufunzakho. Okay. Uyafundziswa lento ufakwe lapha lenhlonipho nkosi ikakhulu ihambiswa embili. Okay. Enkosi ihambiswa embili inhlonipho nalelo nyawo nkosi lapha nalapha elawuni lelikhulu niyafundziswa. Nithi inhleli njena ithi indvuna noma sithi silomo utsite hey emajaha phela lokhu kwenta kanje lokhu kwenta kanje lokhu kwenta kanjena lenyawo leli lo mgubho lona uma sekathi ushanga luphi inyawo ushanga luphi inyawo siyafundziswa lemalawini. Kepha nje lokumcoka ngule mhlonipho. Okay. Yonke indvo mawuyenda uyenda ngenhlonipho. Sikubonile nkosi lobuhle kukuhle kwemajaha nkosi kubutheka nkosi. Le nhlonipho mfana wenkosi ifundziswa njani kuba ngileyo ndvuna uma ngalawo majaha afundise ukuthi awu into eveni tibuka naliso nali ngoma empilweni uyibamba kanje uyifundiswa njani le hlonipho? Nkosi inhlonipho emahlahleni nkosi ufundziswa ngilaba sembili. Okay. Ndvuna nemajala amadzala tilomo nkosi. Uthi nkosi yonke indlu uyenda ngenhlonipho. Okay. Ngeke ube ngumuntu ngaphandle kwenhlonipho. Unetimbasha udetimbasha
kepha nje inhlonipho iyafakwa lendvo Nkosi. Okay. Ayifakwa kalukhuni, ifakwa nje ngale nhlonipho. Le nhlonipho ifakwa ngenhlonipho. Kuhle nje kahle kucocwa ibe ifundiswa indzaba yenhlonipho. Ifundiswa indlela yenhlonipho. Kanti ke Nkosi lokunye wena Dlamini uyokuthi uma ufika uTobutseka. Baye Nkosi uhlale phansi bakuyale bakufaka imiyalo. Uthi cha lakhaya ke kuba kanje kuba kanjena cisho ngafanisa nje njengamakoti makafika amakoti ekhaya towenza uyayala ukuthi hawu lakhaya amakoti lokusola lakhaya sekunje lakhaya kunemithetho lakhaya lakhaya kwenziwa lokhu lakhaya kwenziwa lokhu nalokho nasemalawini nawufika uyatshela imiyalo lakhaya. Usapha awukwendi lokhu nalokhu bese uyatshela ukuthi ke ekuhambeni kwemalanga lethi ke tifunga sikutshele tonke nyalo ngoba dinyendi lokunye sidaba ukuvunulisa uma kusaqhubeka emalanga sikufunzisa. Lokunye labakusho lengakukhohle lekufuna ukuthi nangalo futhi chubeke emakhosini akudayelwa. Yes, akufuneki utayele enkosini. Kufuneka ukuhlala uthathisa. Ungakhibiki uhlala uthathisa njena ubude ukuthi kambe lokhu kwangwane wayibamba lapho utawuphila. Kuvakala kuyinto lenhle mfana washakalo lo ikhuluma ngalenza bayenhlonipho. Kepha iqiniso lithi singenda njani lento ukuthi igcwale velonke ngoba ngeke uvunuluseke ukhashane mhlawumbe ke awuyinge onke malanga emalawini. Ibiyela njani phansi lenze tethe imfundiso kubo babe tikhulu. Nkosi. Wena kunene ungena nje ngicela nje kubonga lelo songena kuyo Dlamini yokuba betikhulu. Nkosi. Boba betikhulu Nkosi. Badla lichaza lelimatima even. Bamcoka even. Nkosi kepha nje ngalendlela lesekwendeka ngayo muva nje awusigaba sabo ngathi siselahleka mani ngathi sebayasikhohlwa abantu sisive nje nabasayati nemiphakathi abantu abasayati ukuthi imphakathi kanjani kwendeka kanjani. Nkosi asesibuyele emuva Nkosi. Simaswati ubuye liguma kubuye lisango. Nkosi. Bantwana Nkosi inyalo bemaswati Nkosi sebayakhuliseka kepha basakhuliseka ngalenye indlela lesikhule ngayo uthi nidolo. Nkosi ukhanza ukuthi umntwana Nkosi ukhuliswa ngumntwana. Naye lo mntwana naye usekumntwana umntwana ukuthi ke usafuna ukuthi anakwe batali. Ukhanza ukuthi naye sosheshe soba nemntwana. Sophinza abe ngumtali kwayena. Naye lendlela ekhuliswa busangayadi nakahle utaphinda akhuliswe lokunye so kunyendi nje Nkosi uma ngithi Dlamini alibuye lusango alibuye liguma kubuye imphakathi. Nkosi imiphakathi Nkosi siyayikhohlwa. Kanikeke ngiki lafuna khona sicale khona Nkosi. Nkosi litiko njena litiko letinkundla Nkosi ngiyafisa Nkosi ukuthi keke selike libambise Nkosi libambise imphakathi njani Nkosi. Boba betikhulu Nkosi sigaba sabo Nkosi sesibuye. Boba betikhulu Nkosi abangasosobala. Ulumende Nkosi akababukele akangawuthi Nkosi akababukelele. Nkosi kuthi kube khona liphakelo labo. Labo boba betikhulu ungakhanzi boba betikhulu sebathatha ema-order anyakanyaka ngobe nyakanyaka unetimbasha. Abaphakeleke Nkosi ulumende abakhumbule Nkosi. Phinze futhi lokunye emlangeni uma kunjalo lisango alibuye Nkosi tinkundla lelitiko libobita kuthiwe njena ngiyabekisa ngenyanga noma kunjani liphilanga kuyiwe tikhulwini kuyiwe emphakathi. Kubitwe labamvu labasha
esangweni egumeni uyotshalwa lendvu litshalo lemalaweni Nkosi. Buyise lesiswati sethu Nkosi. Kuvuliswe Nkosi lamaswati. Enkosi. Lenhlonipho ifakwe khona emlangeni konke lokho kufundziswe Nkosi nalokuthi lokunye nje Nkosi na olamalunga eParliament atayikhumbula Nkosi lemiphakathi ngobe emalunga eParliament Nkosi imiphakathi Nkosi ayigcina makusakhankaswa. Bathi bangaphela kube sebachubeka sebona kade injongo tabo abasakhosi bayikhohle imiphakathi. Ani imiphakathi imgcokwa Nkosi. Buyele sivele. Ungalisho ulikhanyise kanjani buvakayelo bomgcokwa bokuthi kube nesupport emphakathini kakhulu ngoba sibonile ku challenge imali yakubo RA eParliament. Manje ke uma kusa challenge yakubo RA kungakakhulunywa ngaleta ufika phansi ekugcineni kubo bechief. Ngiliphi lakho Nkosi ongalenda livakale kubumgcokwa kokuthi imiphakathi ibonakala inakeka, imiphakathi ibonakala isupporteka financial. I think singakusho singakufihli lokuthi kwababhlungu ngeAndres kubonakala ukuthi imiphakathi ayikavikele kanganani la khona ngaphandle kwalabasimalela la sabona khona tindlu emiphakathi tishiseka lula kani ngitona letisekelo talo mango ngiblonga lisho Nkosi likhanyiselo bomgcwa ukunakekeleka kwetikhulu nekuthi ke mase kunakekelwe etikhulu ngiyiple role lobheke ukuthi yendeke lofisa kusiyendeke at that level kubuyisa inhlonipho nemasiko esiveni. Nkosi cha ngiyabonga Nkosi. Mlangeni kuthi nje vele Nkosi abantu abathola bangakhohlwakala Nkosi bakhunjule Nkosi uhulumende Nkosi ivele abafakwe la ku budget. Lokunye Nkosi kungeta nje Nkosi kuloko Nkosi lokho sokhuluma nje ngeAndres Nkosi sibonile idolo imiphakathi leminye beyishiswa ifuna kushiswa kodeka nani cha Nkosi mina ngibuka kwami Nkosi anabe ngaba kuhle Nkosi ukuthi ke nalemphakathi Nkosi igadwe nayo Nkosi. Yes Nkosi igadwe Nkosi nayo Nkosi Nkosi ngobe nayo Nkosi phela imgqokwa Nkosi sibuyise lesifundisayo. Nkosi igadwe Nkosi inakwe Nkosi so that Nkosi lesive sitawati ukuthi kusekhaya. Itolo Nkosi bowufika nje Nkosi usuke ekhaya kude lipalish ufike emphakathi ukhanze emphakathi kuphekiwe ukhanze mahewu udle unathe mahewu nyalo Nkosi sekuncane lokho. Nkosi bamfu Nkosi kufune babalekele emphakathi ikhunjulo umphakathi Nkosi. Ngalokuthi nginyalo Nkosi sekwaba naleke indlela Nkosi kuhamba kwemalanga kuphila Nkosi alamphakathi Nkosi kuyadingeka leti imvo letinhle khona nabo wifi bafakwe Nkosi so that abantwana Nkosi batoba kuba ngesikhathi batobohle basuka lena Nkosi bawudadishele emphakathi bawonda imvo emisebenzi esikole emphakathi. Lemphakathi Nkosi siyisebenzise labantwana batowati ukuthi ke impilo ikuphi siswati yini lokunye nje Nkosi uyathi kunyeni into efuna ukuthi banamfana bafundziswe kibo labangatati Nkosi nalokuthi nje letinkundla system yini lobuhle ngetinkundla system tinkundla system tendani. Uyayibona imvoleni leyo imvoleni yaka Nkosi lenkubokile mina Nkosi tinkundla Nkosi kunyeni lekuhle lekwendako letendako tendele emaswati manje ke Nkosi ukhanza ukuthi ke abativeti la kulabantu udinga ukuthi Nkosi
le tindlu Nkosi sisuke le tiye kulesifi Okay. enkosi Okay. Shose lemphakathi kube likhaya la umbaya ngokukhululeka kube netinhlelo zokufundzisa kule mphakathi kungabi nje tindzaba kuyothula timemeto nemacala ungasabeka umphakathi angasabeka umphakathi Nkosi umphakathi Nkosi ngilafuna siphile khona usekhaya Okay emphakathi Nkosi kuyahlehlwa emphakathi enkosi Okay kuyahlehlwa emphakathi labanye lo bamfana abakwadi lokho Okay uthi emphakathi uhlehla njani yes Nkosi kungaba ngiloko longa kuveta cha siyabonga ubonakala wenda sigiyo sivela kuma social media ula khona abantu lo nyaka kanzi kontakalani ungasisida inasivo sichaze yini isigiyo ufika kanjani kuso kuyacubuka yini vele uvela uqala emajaha kuvumele ngoma uyawafundzisa ihlolo lengoma iphasiswe kusuka khunywa ngani makhunywa ngesigiyo kuchamukaphi lokho lo mbiko usukuchamukaphi Nkosi sigiyo Nkosi kuba indlela yekuveta nebugabazi bakho emajaheni nekuveta bugwawuthini bugwazi lokutshina legama Okay yes lokugwazana kwakho enkosi kuphindze futhi nalokunye uma unematibuko tsite sigiyo uyasakha ke matibuko Okay noma ke Nkosi mawukhanze ukuthi ke mhlawumbeni sokunemlayeto utsite nangalo ngesigiyo Nkosi uhambisa umlayeto njengalokho nje kumele ngakwenda Okay sigiyo Nkosi uyasicala Nkosi usicale wena usicale bese uyasifaka emajaheni Okay emgwenya uthi bafana benkosi nesigiyo sakithi mani sithi bese ke emajaheni Nkosi ngobe uye emajaheni kuyaphila kunempilo bese ke emajaheni ayasithola uthi ke cha mfana Nkosi awusivundise kanje ungene kanje uniyabona emvoleni ngicela nisibhunge esimajani nisibhunge bese ke emva kwaloko ngalo msebenzi emakhosi ngiyabekusana kubambe kuyahlakulwa uma kuhlakulwa Nkosi uma sesibuyela ensimini engathi bese sigena emkhunjini so yasifaka lesigiyo sakho ke angithi labonza ngayakho ke lobonabo lapha emgwenya sebayasathi so yasifaka sebayasivuma ke bonaka nalabanye labangasathi sebayasiva sikanjalo lesigiyo Nkosi lesakithi Nkosi siyakhuluma ngobe Nkosi ngifika kanjani kiso ngobe vele ngilesa Nkosi secorruption sengohlakalo Nkosi sengohlakalo Nkosi ngifika kanjani kiso yes Nkosi la ngephandle Nkosi bayithuke Nkosi man yes Nkosi bayithuke esikhathini ngendlu naye wekunene langayathi bone nyakanyaka angibekise nganyakanyaka bone nyakanyaka kusina kona nyakanyaka ngokuthi nyanyaka uyathi nyakanyaka kuthi awu mabonile yena ngeke egcineni kuthiwe ngiyakanyaka uthathiwa inkosi enkosi uthathiwa inkosi umfana wenkosi yes so Nkosi ngiko nje lokuyelebe ngokukhohlwe Nkosi kusilokuthi bethikile ukuthi inkosi ithini abafana benkosi kufuna sithi iphathe njani imango la sibuya khona lena lenhlonipho Nkosi lokuthi thine kahle kahle ukuthi iphatha kwethu kahle kahle kwenkosi sisimelele emakhosi ngobe thine uma sona thine lena la sikhona khona sonela inkosi uthoke nabona ke labafana benkosi uyayibona ke gama lenkosi liyalimala lapho kanti thine fune sende kahle lemakhayeni kuphi indzawo asihamba khona Nkosi simelele inkosi enkosi sigiyo sifela ukuthi inkosi ke kuyonakala Nkosi ingohlakalo laveni ingcwele inyenti enkosi sengithi ke mina ke emajaha asesibambani sibambise lenkosi ngale corruption enkosi singalwi sodwana sibambise lenkosi ngale corruption imvo lendeka konkosi siye silo sodwana sibanjwe
uyayibona endvoleni Okay. kanti ngesikhathi iMasula Sodvwana lo mvu lesimbukile lo mnumzane lesimbukile yena uphephe kanganani asibambane simaSwati Okay. sibambise inkosi ngoba inkosi wekunene uyalithanza live lakhe uyawathanza eMaswati uyawakhathalela eMaswati Yeah. manje nje inkosi wonelwa ngithi Okay. enkosi Okay. wonelwa ngithi thina yaceleni bafana benkosi uyayibona emvuleni ngikubadidli Okay. ngifuna ukukhotha konke Okay. konke lokufika kowena ufuna kube khona uthole liqedwana nawe uyadla phela inkosi ukhanda uthi inkosi ikuphakele la ke beke khona lapha uyahola uyadla so Okay. ufuna kudla futhi Okay. awudlana labanye lemvona mawuso uyenda ligama lenkosi libekaphi Okay. ngoba leti inkulumo labo bese kuthiwa inkosi kube ngasinkosi so kulapho kona inkosi sifika lapho ukuthi esigiyosi babese lenkosi ngale corruption inkohlakalo inkosi ikhona eveni siyayibona yinyenti Okay. enkosi emakhosi inkosi inkohlakalo inkosi nayo ayifuna vele ayifuna kuyiquestionisa akayifuni yes asibambisi So ke soyayichaza ke lehlangothi sokubambisa la masowufika ke kulesigiyo uthi sikele kulwaSodvwana ubonani yini lokucubuka kuwe mawubuka iParliament yini lokuvuka kuwe inkosi la angikucela nje ukuchazela nako inkosi la eveni wena inkosi lesengunakile mina wacambe wena inkosi wafuna ukukhuluma iqiniso Okay. wacambe wena wafuna ukukhomba ukuthi wena uthembeka kwakho eveni uthembeka kwakho emakhosini babese sebakubuka ngalinye indlela Okay. Okay. bese ubuka ngalinye indlela sekuba ngathi usotabadlisa kabasho njalo Okay. usotabadlisa kaphi utabadlisa kaphi kabi njani kanti phela kuyasenjethwa Okay. enkosi Okay. kufune kubanjiswe inkosi kubanjiswe live emlangeni babese ke labanye bafune inkosi ukulwisa ngaletinye indlela Okay. yes inkosi Okay. ngalokuthi wena so ufuna ukukhuluma naye induna ya so ufuna wena so ufuna kubambisa inkosi kubambisa live ngoba inkosi live Yeah. mawubambisa inkosi ubambisa live inkosi makujabule eMaswati kujabula inkosi so ngidawuthi inkosi ilapho ke ilapho inkosi lo ludzaba inkosi ngoba abantu la eSwatini inkosi ngeke lokho ngeke inkosi ngakufihli kukhona abantu la eSwatini inkosi imvole sijaka uyenda sijaka kwenda kabi Okay. sithembe ukuthi ke ngidawuhamba ngiye kuphi Okay. ngiyawuqisha liqala Okay. ngiyawusebenta indzaba yabanibani ukuthi ingaqhubeki Okay. angakhulumi banibani simaSwati siyathi ukuthi ke sikhona sindvu sasebenza Okay. eseAfrika sijaka lapho Okay. kanti inkosi akufuneki sifike lapho Okay. asesisebenze indvo ngeqiniso sibambise live sibambise inkosi singafuni singaze sifike kufuneka ukuthi ke uze wena ufune ukujoshwa ngelijob Ngeljob. Mfana Nkosi ungathini wakho umuvo ngoba sikubonile ku-attackwa Ndvunankhulu ikakhulu eParliament sikhashane ke mhlamba sikubona lokunye labakhala ngako kepha nasiyeva siyanaka lokuthi ungathi isikhathi esiningi kuhlaselwa eNdvunankhulu lo ngatotonga indlela tsite ubekwe ngiyo le ingwenyama mawukhashane ke udawuthi kuhlaselwa bani kuhlaselwa yena ngoma kuhlaselwa lo lombekile yini kuwe lokubona ukuthi kukhoza lokho ungathini umlayeto wakho kubuyisa ngasenhlonipheni into lenjalo ngoba sokungathi eParliament ekelwa lokho abema issues lamaningi la ngaphatha livalise embili singawaboni ayapi Nkosi cha ngiyabonga manje kuyithinza leyo Nkosi Ndvunankhulu Nkosi ulapha Nkosi uthunywe inkosi umelele inkosi Okay. uma ushaya yena ushaya inkosi Okay. enkosi lokuye nje inkosi lengakucela ngicela nje ukuveta Nkosi Ndvunankhulu wethu Nkosi bekangayadi epolitiki Okay. bekangekho kapolitiki
Okay. Bekasebona lapha yokunene ipolitiki vele beyangayadi yokunene. Yamsukela endlini ipolitiki ayabe angayadi yokunene. So uyadzinga Nkosi kubanjiswa. Okay. Uvuniliswa lapha lana khuza yanena Nkosi. Uma kalapha Nkosi ukhethwe inkosi. Okay. Kuthi Nkosi ayusebenzela sife. Nkosi. Eparlamente Nkosi ke ukube siyafika yokunene. Yeah. Ngiyekuthanza live naye. Wafuna kusebenta Nkosi tindvu watsebentele emaqinisweni. Okay. Kwakhanzakala ukuthi Nkosi lokunye wena Mlangeni lapha ngekhathi kunalabanye labakhona labaseParliament lo ukhanza ukuthi bona beParliament bona bayelethe injongo tabo uyofeza injongo tabo leti cinzetela lo mbuso ngasense lokulwiswa le system ngasense Nkosi ikhabhali Nkosi beyivela bekhona Nkosi kepha ke lenyalo seyistrong kakhulu uNdunankulu ulwiselana Ndunankulu ulwisela ukuthi ke lekhabhali lekhona yena uyivetile wathi yena sowufuna kuyisukela kulwa nayo kanti lekhabhali inetimbanze inetimbanze Nkosi inetimbanze Nkosi longede waqabanga ilena le Okay. Yes. Yonke lendzawo ikhona inemalunga ayo. Okay. Nkosi so ngalesinye isikhathi uthi awukhanza ukuthi wena uyakhuluma nje ukhuluma nanyakanyaka kanti ukhuluma nayo uthi ukhuluma nanyakanyaka ngumfana weNkosi uyambona nyakanyaka ngumfana weNkosi hlezi asemakhosini kanti ukukhuluma nekhabhali. Okay. Uthi uma ubheka lena na ubheka lena selicinga unyakanyaka athi hey bani uthi nyakanyaka uyayibona ndvoleni so lekhabhali Nkosi ikhona Nkosi itindile Nkosi futhi yimbi Mlangeni so ngikho ke bamlwisa lo Mlangeni lo Ndunankulu ngalendlela Nkosi yes ulusela ukuthi Ndunankulu yena ufuna kubuyisa live kubuye kusebenta Nkosi. Okay. Emalunga eParliamente Nkosi isebente Nkosi isebentele live Nkosi ngoba lapha eParliamente Nkosi ngiyenti imvletheleka la kodlamini. Okay. Ngiyenti imvletheleka lapha Nkosi lapha emalunga eParliamente Nkosi isikhatsini esinyenti khanza ukuthi Nkosi sekune kuhlonipha umuntu udzide sekafeza tinjongo udzide talomunye umuntu udzide labanabo kanti phela cha Nkosi aseba feze tinjongo labathi bawutifeza nabakhethwa kulesive asebasentele sive bangasebenteli abantu uthide Nkosi so lekhabhali vele Nkosi ngivela kulubandisela lokho lekhabhali ukuthi vele ufuna kulwa nayo kunene Nkosi so lo moya lomthandazo wanyakanyaka kulesigiyo ukuthi asekubanjiswe le eParliament aseyibanjiswe le Nkosi nale cabinet ingalo yodwana akubanjiswe le Nkosi Nkosi ngobe Nkosi ngeke ngevayiva nje Nkosi angathi ke akaphathi ngivayiva ngayeva ukuthi ukuthi Nkosi ukuthi ungathi Nkosi nale khabhali Nkosi labanye lamanye emalunga lekhabhali akhona lapha ucabinet. Yes Nkosi ngayivela emashingweni manje kungasitaphi ke nyakanyaka phela ngoba icabinet yebo ibusiswe ingwenyama kepha nisebenza phansi kuba lo Ndunankulu yini lengasebenzisa ukuthi kube neorder akhona kube nokuhloniphana. Nkosi indlela kaGogo Nkosi iyadzingeka iyadzingeka indlela kaGogo Nkosi kubuyiswa Nkosi kubuyiswa ukuthi asebabuye Nkosi kuhlale phansi kulungiswe Nkosi. Bantwana bonke Nkosi laba Nkosi baphasi kwelive baphasi kwemakhosi. Nkosi kuvuniswane kude umuntu oteliphutha Nkosi kude phinde futhi umuntu perfect
uma unemaphutha waloka Nkosi, kepha nje Nkosi akuhlale phansi kube kulungiswane Nkosi, ukuthini sifuna Nkosi impumela emihle yelive, kubanjiswane lokuphila kulwa kuluswa lo mvunankulu kunakhuzakane cha akusiko Dlamini. Akubanjiswane Nkosi asebeme bantu ukufuna kufeza injongo tabo. Okay. Ngalabanye bantu. Nkosi. Okay. Sive asihambe embili. Nkosi. Kusebenzela sive. Kwendeka kanjani lapha nyakanyaka umfumncane kepha nemanga ayakhulunywa emgwaqweni uweve emabhasini ngokuthi yendeka ngithola ukuthi bengibheke ukuthi kumbe kutawubekwa nanguya sibanibani bese sokuthola ukuthi sokuqhamukana ligama lengalati kungaba yini ngilokunye lokukhoza lokubona ngathi akusahlonishwana ikakhulu kulehlangothi lakhe endvunankulu uma kungiko ke yini umbiko lesingawuveta ngoma longawuveta esiveni kokuthi bekunene phela uma inkosi ebusisile akumukeleke kusetshedwe kwembili. Nkosi ibandi Nkosi lentfo lena Dlamini lokusofaka ikucasha. Okay. Yes, ngami ngiveka kabini. Ibandi Nkosi lentfo lena ngibile amagameni ami lathike kunele abanye Nkosi labafeza injongo tabeparlament. Okay. Yes, Nkosi. So labanye banetimpanzi balena lena bantu balena lena. Nkosi imvo levama kwendeka. Labanye bantu Nkosi bahle bangamthathi serious lo muntu lomdzala. Okay. Yes, ngalokuthi ke abamati bona. Bathi nanguya loba faka emsebentini. Okay. Yes. Bona banaka nangelo bafaka emsebentini. Balalelene lo bafaka emsebentini. Okay. Abasamnaki nangelo kumphathi wabo. Okay. Yena umphathi wabo ubona kibo kahle unangalo bafaka emsebentini. Okay. Akusasuye lo ya. Nkosi. Labatakwenda bona batawujabulisa nanguya lo bafaka emsebentini. Okay. Nkosi. Okay. Lokuyinkinga Nkosi lokho ke Nkosi cishe Nkosi lenkulumo lena nje Nkosi ngasho ukuthi yemlangeni ngingabuyela Nkosi kunayi indzaba naye Nkosi kundzaba ya Andres. Okay. Nkosi le Andres Nkosi bayafuna lokuyihlongota bayifuna lokuyihlongota lenye Nkosi. Okay. Njani? Nyalo Nkosi le ndlela bafuna kushaya ngayo bafuna ingene la bafuna kushaya ngekhathi kuhulumende la ngekhathi siveni ngiyibona emvoleni ibe la khathi angithi lo mvulo lo mvulo lonto umsebenzi ulapha yena utawufeza injongo talabaphathi bakhe. Okay. Yes. Angafeza injongo live demakhosi ngiyibona emvoleni. Okay. Nkosi. Okay. Angithi lapho ke utawuthwa legcineni inkosi. Inkosi. Onomuntu lapha kuthiwa inkosi. Onomuntu kuthiwa inkosi. Gama lenkosi olekela ngephandle. Kuthiwa inkosi. Letinye imvo Nkosi bayadenda abantu Nkosi bendele ukuthi inkosi kunyanyekiswe. Igama lenkosi. Okay. Sive Nkosi. Fito uzonda inkosi. Kanikeke Nkosi. Bantu futhi bafuna kubefeza injongo tabo ngale sive. Fana sha cha bonisa Nkosi nasive silalele ukuthi hlobo lebantu abanje asilichaphelela hlobo labanje timbawu letithini uma uthi nje le Andres iyazanywa kunyonyobiswa but from within so kufuna ke umfana weNkosi nyakanyaka ibonise umhlaba ukuthi ngicapheleni umuntu lo hamba lukeke usuke afuna kwenda naku yini lokakusho mfana weNkosi. Nkosi cha kungapha nje mina kusho ukuthi ube kunene asebabuke nalokuthi ke bona labamvu labakhuluma kwelotindvu bathi khuluma kanjani inhloso yabo ithini. Okay. Yes, kubhekwephi uyayibona Nkosi ngoba velele inkinga Nkosi kulukhuni kulendvo lena namlangeni lokuthi utayiveta ngayiveta kanjani ngoba labantu Nkosi labanye awubaboni. Okay. Awumboni lo mvuthi ubhekephi uyayibona endvo lena phethe iBhayibheli na phethe iBhayibheli uyayibona endvo lena yena utimbe utiveta
anginyakanyaka lo uthanza inkosi Okay. lo ngumfana wemakhosi uyabona emvoleni baninga sense enyakanyaka wenda leminye immission uyabona Nkosi mina nje asongubekisele nje emlangeni wami sibuya Nkosi ngicela kuyifaka ke naye Okay. yaba buhlungu Nkosi liyamiya lophelile Yes. Nkosi kuhamba kwabantwana kuyamalela kwabantwana Yeah. Nkosi kuyamalela bamfana kuthiwa bamfana kubunyamala bamfana babulawa abantwana kwaba buhlungu Nkosi siveni lokho Yes. kepha nje inkosi njengemfana wenkosi ngoba lapho kwabe sekuthiwa inkosi naShembe Nyazi ngathi buta ke mina ukuthi njena awukambe nabathi inkosi njani Yeah. ngoba phela inkosi emlangeni siyathi simaswati inkosi lapho khona kunesijumbu khona yiyi Okay. inkosi lapho khona kuthiwe nje lapha kunengigodweni kwafa abantu ayiyi kungamane kulungisa umgwaqo lomunye inkosi yendlule khona ingayi lapho khona kunjeyana Nkosi khona lokho nomonakalo nathi siyathi ukuthi ke uyothi uma uyobofihla isihlobo sakho uhlale emalanga lamangaka bese uye enkosini awuye enkosini umnyama senguyiphi ke lenkosi lengabe seyibulela abantu Okay. ibe yona Nkosi ibe ngona Nkosi bantu la kufuwe khona Nkosi ingasonzeli idumbu nani senguyiphi lenkosi taphinde futhi bulale bantu Okay. abatibude lokho Nkosi lokunye Dlamini so ngilethe into indlela yokunyanyekisa. Yes. Okay. Lekunyanyekisa Nkosi inkosi indlela Nkosi ngenyikiswa lamaswati ngenyikiswa lenkosi lamaswatini Okay. ukuthi vele atawunyanya lamaswati ungcoliswa nale culture ungcoliswa nelegama lenkosi Okay. lenje Nkosi bayifaka kancane lenzondo lamaswatini Okay. lenkosi baniwe kunene Nkosi akati lutho Okay. unelwa abantu naye esikhatsini lokwenza ukuthi naye umhlambeni obathembile wenkunene uyayibona endvoleni bengisaqhubeka Nkosi ngalenza bayele lunyazi Yes. lunyazi siyathi Nkosi lesele eSouth Africa Nkosi kasizange sesive Nkosi lisathi nyazi liyaphilisa Nkosi lapha abantu Nkosi sitha abantu nani abantu bayahamba Nkosi bayahamba bofuna usito enyazini eSouth Africa Nkosi lunyazi besolo lukhona Okay. zange sesive Nkosi ukuthi lunyazi eSouth Africa kulehleke abantwana Okay. ngalokuthi selitela kangwane sibalahleka kanjani kangwane balahleka ngolunyazi hana ingane phela Nkosi inyazi leminyaka lendlula besoluyitela kangwane bamfana bebanganyamala lingane Okay. lo nyaka bekhona bamfana banyamalele yini so uyayibona Nkosi ukuthi indlela Nkosi yekufuna kunyanyekisa emakhosi ungcoliswe nale igama lomnyazi lunyazi Nkosi kusuke litele eveni Nkosi kutole kuletha umthandazo siyathi Nkosi ukuthi ke eveni Nkosi kuba nemoya tsite leba khona nani Nkosi uyabona so umthandazo Nkosi uyadzingeka imakhosi inkosi ayebite lunyazi kuye lithandazela live thandazela emakhosi ayeze live Nkosi ukuyindvo lenhle Nkosi so bona ke banyanyikisa lokho ke Okay. Nkosi Okay. So sikufuna kube nalokunaka into letinyanyekisa live emakhosi uhulumende nale culture nje general uma egcineni kusuke ngcoliswa ukuthi ulisiko lemaswati libi uma sekunje cha Nkosi sengumbutho nje uyacubuka lokusaxoxa sengikhumbula ngibona liphepha ukuthi bake bakuthuma basemangozeni nawe ukuthi uye eParliament embele sekubuta mfana wathatha lesibinzi lesingaka sokusukela lendlela ngoba phela siyathi ukuthi mangozeni uyogcinela kalobamba lomdzala ukuthi yebo wawusathe place ibinzi sokusukela ingwenye emantini ngoba khona umhlonishwa lapha lo so hlonishwe iminyaka lemini thunywe iminyaka leminingi bakubona bekunene bamthuma nawe ke bakini bakuthumile wawuthembeni inyakanyaka ngoma vele ngathi kwanyakatela kwaba nemsindvo and wafunzani kuleyo process Nkosi cha nje Nkosi angicele ngolapha ekutheni na Nkosi
akubanga ngemi inkosi Okay. kwaba sive Mm. enkosi kwaba sive inkosi sathi babona ukuthi ke ngoba phela bangade vele mina ngikhule khona oshini ngihleke kangwane yabo le ntvo lena Yes. so ukuthi hey wena ja wena ngathi sifuna ukukuthuma Mm. inkosi sikubonile wenda kunye kubidlana uyayibona le ntvo lena Yeah. mina inkosi imvo ngesikhathi ngisimangidenda nkosi ngingamemedi Okay. inkosi ngidaleko nabe kungabe ngidalo lokumendela kona ngimendela yena nkosi Okay. ngamemedi inkosi ngandele ukuthi batubona abanye inkosi so nje kunye labakubona kimi inkosi Mm. enkosi cha sangithuma nkosi kufinyeni inkosi inkosi lo usho ukuthi enkosi bekunematshala amadzala lamanye bekakhona Yeah. ngiyageza ke kumanzane ke lapha ezulwini Mm. ngiyageza nkosi siyacoca le majala lapha amajala kuyacoca coca le majala ngicoca lapha usethe majala hey wena uyawungenela nabo bani lapha wena Uthembe. uyawubangisa bani ngathi ke mina cha bekunene kude umleke ngibangisa ukhetho leli ngena wonke umuntu Okay. nyalo ke kude umhlosholo uyawukhona nyalo Mm. iparliament iphelile ichithiwe iparliament nalo utange kwakhe Yeah. kanike nithi nini ngingamkhona bani ngapha buta ngathi mina yena ntangikhona yini Yeah. ngabuta lokho emachajo nkosi ahleka nje nkosi kani nje nkosi lesingakusho nkosi uyadzinga mlangene lokuthi sisume singathi unabani lapha wendekani lapha usukuma nje nkosi ngekujaba bakuthuma abantu sukume nkosi uyawumela sive uyawusebenza nkosi cha nkosi bekunyakadela kwanyakadela nkosi Ngikhumbula kahle. kwanyakadela nkosi phinze futhi setawunyakadela Okay. setawunyakadela nkosi cha nkosi sive nkosi sasisithumile eDlamini wehlanga lokhetho nkosi cha salubona eDlamini wehlanga sangena khona Yeah. siyangena nje bayakuthuma sive uthe awuhambe ekhethweni mnganami sekuthume hey athi nkosi masowulapha ngekhathi sowungenile sowulapha ngekhathi uthi kani nguphi la uthi kani nguphi la Yeah. hey uthi uvike tinto incumbi lapha nkosi uvikele lokho kuvikela kuthi awu hey kanti le game injani lena nawuthi sowufuna kubuyela emuva uthi utawubuyela emuva lesive Yeah. lemuva lesithembile because bafanele ukwethemba nemthando kunjani uma ubuyele emuva wena ulimata nabantu labakuthumako awu faka amandla nkosi ayembili nkosi cha kwendeka nkosi sawuvele bekunyakadela Dlamini bekunyakadela nkosi bekunyakadela nkosi bekukabi ngoba labanye lebesinabo elikhethweni nkosi labanye ngendlela bakhambena ngayo nkosi ya kwakumadini bekungathi ngathi kushayeni bebakhamba indlela usonkosi ngithini imlangeni lokhetho nkosi lengakufunza Dlamini wehlanga kunye lengakufunza ngisho njalo but njengakusho nkosi ipolitika ngisho njalo ingcolile ipolitiki Okay. ngcolile nkosi ipolitiki likhetho nkosi kunye into kwendeka lakho kunye into kwendeka lakho nkosi kepha nje lokunye nkosi lebese kuyendika ukuthi ke luyise likhetho mase liphelile nkosi labanye nkosi labanye phela umdlali kanti phela nkosi umbe segemini Yes. igame phela nkosi segroundini uyadlala igame uma idlalwa igame unkosi phela cha siyathi ukuthi nabani livele kuba nendlela ke kufuna kuwina igame Yes. nabo va behlaba bakhona behlaba ngabikho ngikho behlaba ngasebendi behlaba bendlela yabo nkosi so ngithini imlangeni ngithi nkosi it may iphela igame ithi mayiphela nkosi badlali phela nkosi ithi igame mayiphela bese kuyachawulwana bese kuyanaphuzanyanena kepha labanye lamanye ama-team nkosi kwanze ukuthi nkosi ayiphelile igame lo mvu sokugenya solapha ngephandle soluyamaka soluyagenya lo mvu lapha ngephandle wena soluyamaka lapha ngephandle mawuthi uhamisa inyawo liyashaywa
mawuthi uyahamba ubheka ngalapha bathi hey ungasayi ngalapho sebakugadzile Yeah. sekunebantu abakumele ngalapha wena saluhamba kana indlela nayi uyayibona mfolena njena so ngokuthi inkosi ipolitiki inkosi ingcolile mfana Nkosi Okay. but nje Nkosi ikhona Nkosi ke kukhona sive sangibambisa Nkosi nanyalo futhi Nkosi lo bamba lomdzala Nkosi bose bangibambisa ngiyabuyela Nkosi Okay. yes Okay. ngiyabuyela Nkosi ngiyabuyela sekulokuthi nje Nkosi imvoleni yakho namlangeni ngeke nguye ngedlamini so lokwasuka ulamnyaka lo yankosi siwe elikhethweni ewu umuntu Nkosi kuphumula akakuthole Okay. akuthole Nkosi dingendi igaba lesengidlule kito Nkosi dingendi Nkosi ngithi ke ngikhuluma ngekugenya ukuthi umdlali so uphila seyiphela igame phela so umgqenyelani Yeah. awu simanyele emafawule sengabonile Nkosi Nkosi nanyalo sola khona Nkosi kuyazanya kakhweshiswa ukuthi angafiki lo yakulesa kule eminyaka uza kanene Fana Nkosi. sitawufika Nkosi impilo Nkosi ayikho esandleni semuntu Kunjani? sesandleni saNkulunkulu nemadloda kepho Cha, Fana Nkosi. Kuthathe emaswati Nkosi kokuthi eme enkosini yawo enhlonipheni aphinze emaswati ngoba nalo kuyalela ikhethweni ukona kulalela emakhosi ngoba phela ngiwo la chuba umthetho osisekelo embili kokuthi savumelana ukuthi kuyofika isikhathi kube nelikhetho ungede wakusaba lokumakwa ngoba njoba le sibukele World Cup kulamalanga sinakile ukuthi asamave makadliwa abuya babe badlali bathathwa boruthola emateam shothi kuhlabana shothi uma usihlabana awukuthola ukuphumula yoze kufele nje World Cup sokubanganwa ngawo uthi lona akabuye ngala ngoba usihlabana mfana washaya shothi ke nabo sive sase ngiphile igama ekufinyeni sakhetha sihlabane saso umana namtha batmisele kusithuma ahlale sivika uma bonke bafuna kusayina nanyalo ukuthi ifika le World Cup tabe sadlala thina lo uNkulunkulu wakona lokho mfana Nkosi utawenda njalo ke ngwane nase sive usibonise ngebunhle benhlonipho nangokusupport emakhosi aso njengemfana lokuthekela utabe uyalikhuda lwandle mfana washaka Nkosi cha ngiyabonga Nkosi lengakuveta Nkosi ngakucela nje Nkosi esiveni Nkosi inhlonipho Nkosi kuhlonipha emakhosi kuhlonipha live Nkosi kuhlonipha imphakathi konke nje edlamini ehlanga nekuthi sive Nkosi akusito tonke indzaba letawuvela Nkosi tibe tingilo licinti ngoyimaqiniso ngamakhosi okay bangadithathi Nkosi letinto kwetindzaba letifikako Nkosi bathatha ukuthi tingito ibe tingasito Nkosi letinye tinjo tindzaba Nkosi kuyadzinga ukuthi umuntu phambili ukuthi ke lemvuna ayikhiphe noma ndathi ayicoke kulabanye abantu asekayibukete yena ngekwakhe kuhlakanipha ukuthi kambe lemvo lena lekhulunywa kulena vele ingaba liciniso yini wayiqiniso kanjena singajaki kuthatha indvu lengasiyo siyende ibe ngiyo inhlonipho nje Nkosi kahle kahle nokuthi emakhosi asiwabambise amakhosi asilibambise live Nkosi inkosi iyalithanza iyawathanza emaswati iyasanda sive sayo Nkosi iyasikhathalela ngalenye indlela asimbambise yokunene uthola emadimo Nkosi simbambise uma sangambambisa inkosi kudrasa yakho simbambise ngale mthandazo Nkosi simbambise yokunene Nkosi la khona Nkosi siyashisa lesasilela kuzakanene so udzinga Nkosi abanjiswe yokunene okay simbambise simaswati Nkosi phindze futhi ke Nkosi lokunye singende tindvo nathi letitabe phela segceka ligama lakhe okay asimsito kunene simbambise nalemangweni kuphi lasikhona khona simbambise simsibuwene kunene ngalo nje kufana ukuthi nyana khetho litawuta nje Nkosi nangale lukhetho bekunene bantu sive semaswati asebakhethe umuntu longibo okay hayi ngesisu asebakhethe ngesisu okay nendlala unendlala ikhona Nkosi okay dlani ithathe ingubo thathe letinazo utnathe eboxini dabu wetjwana ustel vote mangelifaka leyakha lo muntu lona mine mangimisa lapha uyangibambela uyangikhulumela okay
ngifaka mina umfana lesitamgijimisa siphinde futhi ke sifake babe. Okay. Thina esikhathini inkosi sivama thina kufaka umuntu lomkhulu simfaka eParliament umvule kumesabako thaka eParliament inkosi akakukhulumela eParliament lo muntu amesapha uthi akakukhulumela eParliament ukhulumela njalo umvume esabako wona abe amkhulu kunawe. Okay. Manje amalunga ngosi abesaba makhulu akafika lapha embili. Kanti phela nkosi ngeke wena ube mkhulu nalesive. Lesive kethwe ngiso lesive. Okay. Ulapha kwana uthunywe sive. Yebo. Buyela esiveni uyosiva ukuthi sithini sifunani lembili eParliament lengithuma khona ningithuma kuthini. Okay. Shothi lapho kubela embakathi. Enkosi so nkosi ngesikhathi nkosi unyenda imlangeni ngesikhathi nje but nkosi ukuthi cela nje ukuthi sive asikhethe kahle singakhethi inkosi ngikuya nyakanyaka sematu nemkhaba uhamba ngenakhuza kanene asikhethe umuntu longibo lo tawukhona lembili kuba khulumela le batawukhona nekumjosa ngelijobo ngisho kambe bonke cha sokungathi soyakhwesha enkosi angisho njalo nkosi nkosi sibambile ngoba naloko nkosi lokuthi nguvete lokho kubambisa inkosi nako lokho nkosi ngoba thina inkosi sikhetha abantu esikhatsini sisingabakhetha abantu bese bamba bohlala eParliament yabona bese labanye eParliament sebayenda kuphi emahotela noma endathi ema-restaurant kuhlala ema-restaurant sekukhulunywa iParliament kani phela wakhethwa safe bile siveni ngiyayibona nje lena siyabona nyakanyaka ngithe nyakanyaka nalilithuba khuluma kubili kuthathu longafundisa abantu ngebunhle benkosi yakho noma sokuhloti ibongo bese ukhutalwa ndle umfana wenkosi sibongele kuba nawe namhlehlelweni wena kunene cha nkosi bekunene emakhosi inkosi ungakhuluma ngaze ngathi kuze kube nganani kufike phi bekunene inkosi nenhlito lenhle iyawakhathalela eMaswati asibambise yokunene unyendi lokuhle emakhosi la kwela sive lendi la kunokhuza nganina angathi ukuthi kambe noma mhlawumbe nginakhuza ngene inkosi yasibambise inkosi emakhosi obambise ngako konke ngebuhle kukuhle kukubi sobambise inkosi angathi ukuthi memihle ngithi maybe sengiyashiya isheka yini ngobe cha nami nje vele njena ngikhuliswe emakhosi umfana onkosi inkosi shothi yevela ukuthi cha dawuthi nje nawu cha nkosi angathi fakuleti ibongo ngoba inkosi ngingami inkosi yinye lokubonga nkosi ngiyakuzama mane asoyibongile ngiyashwabuluta mani ngiyashwabuluta befa nje inkosi ngoba phela sikangwane livele emakhosi inkosi liba yethe inkosi kuyaduka likhuthe liba yekhutelwandle inkosi sitalikhutha inkosi ndawulandzela ngawulandzela wena empeleni ufana sha bayithe wena waphakathi Inake malokotha ngilomnyama ngilosenhlambelweni malokotha ngilomnyama ngilo njengenyama yesibanda Sabela bakubita bakuleta bethi vele bethi fana mswati omnyama kulobalithuli Ingani bakubita lathi indzaba tegwazana kunyane tekubulalana Bakubita nje sebavele balokhelela ivela komsakandaba basontali balekela Banemanga kabathi kuthi mswati imvulele ngenamsindvo Ingani uyabhulala amakhulu amalangabi Wablock bomgabe nashangala kule Zimbabwe bebabulalana Ubese umamatela kuthula nakuVadimo Putin umRussia Ngeke lo mphica abadali wakithi namhlasele bahlethi nje badidekile Ngisho kulesikhulu lesibiyeni namkhothe lapha esenkala nqabaneni Isithiyo ngilemhlophe ngilehlule mangemadodza Emadodza ngilebehlangene eParliament lapha kalobamba Athi taphuma sahlala emaqoqwana Ngilele kubabona ke namsakandaba wasobuthi umhlaba lapha esibayini eDzizini Ufike waqitha amaqoqwana wasakada Nabone badibela igudfu basele nje bahlethi bathi ngongcile Mphandleni wakithi ngilonjengelanga Lilanga lakithi libofela kabongotfojeni Lishisa amahenyane kunyane amaphekula sikhuni ngoba ngumlotha Bayashamsa kandaba basheleti endlini Nabona bogijimba basalale emakhaya balale emathafeni Ngilomshumayeli wakithi ngilomlomo uvuthe emalangaphi Iyakhuluma imbubethi indzebe tembubethi itekathi indzaba telivangeli Ngilomabhula umlilo ngeBhayibheli besomamethela haleluya eSwatini
libhuba selibhodlela pha stadium eLitsini ingani kuye kwavumana uyazi kwezulu kwezulu ikuvumlene ngosimisa izulu kazwelithini sigoqa sakithi ngilosihle ngiloshosha ngishobuleni ngqungqulu lemaphi komathe ngilele kuthathani bikota komsakandaba wasewelela ngeshaya kwethlwandle ufike lapha eDubai evene emasulumane abese uqoboshela tebuchwephesha usukela elikhulu angweligonsowelela ngeshaya eTaiwan emashayineni ufike waqoboshela tekulima ngilomthuthukiso omkhulu wakithi waseSwatini uvule takhe wevene wayovule netmayini ingani kuye kwavuleka amathuba emsebenzi kaNgwane banemangala balabathi Mswati ngmangothotolwane basho kulomqupulo ogalazathi imbitathi salethi incince emafuza ngubuka ngeke sabetholele emfukwane ingani lemabhala emehle kwabheja umlilo futhi abheja amalangaphi ngilolithwala lakisela imhlophe kusekwelithwala semangwaneni Mswati ngilohlala tuka amalahlela avuthako nakho labamphekapheka bocakujaneni bayakupheka bayakuthululwa emsakandaba bahle bakupheka ngishona ngethi imbitathi ebelumphi basuka emagonso bayiwe embasi babuya bajabhile abathi kuthi Mswati ngumakhosi eTife nje inkosi ebusa eTifeni ukhwazele kusho ikhosi ukhwazana kusadakhi uye wakhwazana ngekuthula ngisho kumhlabhlangene lo manyathelo wakithi unyathelelwa ndlela lwaseluyokubalekela unyathele lapha eTopia eAddis Ababa babe sesebakunika isihlalo sekugcina kuthula eAfrika uyimbubu uyingwenyama jamathola esinyathi hayethe unophakathi